Kad nelaiž un tā pafotografē. Es pajautāšu atkal, kāpēc nelaiž. Вас не пускают? Не пускают, говорят, нельзя почтить память защитников Латвии. И почему? Kāpēc nedrīkst? Говорят, нельзя. Vai Lietuvas karogi jeb Ukrainas ir aizliegti? Такой приказ госбезопасности. Приказ от праведника, от депутата Сейма. Они называют себя национальное объединение. Я не уверен, что Конгресс руководил над этого руководителя так сказал. Я не уверен. Это они сказали. Я так понимаю, что надо параллельное шествие литовцев, украинцев. Можно. Тут подходит, нельзя, я говорю. А у нас разрешение. Говорят, нельзя отдать честь героям Латвии. Мы честь не отдаем, мы даем, но не отдаем. Так а по какому поводу? Почему нельзя? Вы приехали издалека. Знаем, может, там русские власти у вас взяли. Флаги законом не запрещены. Руководитель должен сказать, что можно, что мы не будем мешать. Kodėl jūs Vytį neleidžia irgi tenais? Todėl, kad jie nepažįsta? Čia nesąmonė. Такой приказ от госбезопасности Латвии поступил. Ir su Vyti, kad negal eiti tenais? Visko gali. Litovski teroristi. Valstybės saugumo organams negali. Bet Mes bijome kartu. Jo, todėl aš negaliu suprasti, kodėl ukrainietis neleidžia ir kodėl Vyti neleidžia. Не, документы. Jā. Tur viss ielaists. Atbrauc no Ukrainas, no Lietuvas, no kolēģis. Ir redz, ka runā Latvijas, kāpēc Ukrainas neleidz? Tāpēc, ka pasākumu rīkotāji to nepieļauj. Gājiens es... Bet gājienā jau viņi neatdoties. Nē, tur Ukraiņu kolēģus tur palūdzu uzrādīt pasu. Kā viņi to motivē? Ilgi pārbaudīja pasas, noskaidroja personu. Tāpēc... Daugavas Anekūdze? Nē, vai kas vai? Nē, policija. Policija noskaidroja šo ciemiņu no Ukrainas. Pasu darbs, un tas ievilkās tā ilgāk. Jūs mēs gājienā, jūs tagad nopakaļ. Mēs negājām nopakaļ gājienam. Mēs gribējām iet reizē, tikai dokuments, kā vienmēr sāku pārbaudīt tanī brīdī, ka gājiens nevis vienkārši sākās, bet tā kā jau sāka iet. Tanī brīdī ir sāk pārbaudīt dokumentus. Izrādās Latvijā datubāze strādā tik draņķīgi, ka priekš tam vajadzīgas pusstundas. Dokuments noskaidroja. Что должно быть вообще в мире? Так что им vienkārši neļauj, jā? Есть государство. Народ должен иметь свое государство. Соотносительно и